gölge İmam Hüseyin'e dar obraz ki Kerbela'ya Allah o Yezid'i Deyati sonamam ya o gece Deyati sonamam ya o gece Duk nevi ovel ket muharrem masekave kon kaleshe ya uravel sankoi mangel Huseine rovena
حسین اسکر بیکن بیرا هم ابلیه هم او جبرائیلی رو الله 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 این گرمانده کی کربلا الله 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 این گرمانده کی کربلا سلامی تدم حسینه تپناو کایسی و ملستان سلامی تدم حسینه تپناو کایسی و ملستان تجاف تو منگه قربانی باشو دوکا ساتی دینگه ارنکو باشو صبری odaya Kerbela kere Hüseyin eske satır pinge Tumare çavenda denge Ya verda ya sar tu mende Ki akaya dünyana Allah 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 in garmandeki Kerbela Allah 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 in garmandeki Kerbela Selami tedam Hüseyin'e Tepenav kaysi umlestan 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 Selami tedam Hüseyin'e Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Saj pralinge kudini islamijeti, a normalno jek baro pozdrav džiko sama radi kutnikova so na netali islamsko veroispovest. Kem avdije, znači kolamen asavku jek šukar emisije, šukar programa, kova so me veruinava deka ka oval i te kako tu pozne nahari sarsi nade bolno tačka 3 Kerbela, koja je kerala pela fitaro islamsko aspekta na šungem, znači za Kerbela. Sarseko puti hema Kanada, znači ka počina islamsko selamea, pozdravea, koja su glasinela. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah, elhamdülillah, thumme elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jekutnosija. Tu si ano gospodari e istoko skoro, taj zapade skoro. Vladari e sudno dive skoro. Pravte rahmeteskire udara, muk upralamende tiro rahmeti. Saljavati hem seljami nekovel tire posledno pejkambereske, opečati saj pejkamberengoro, o rahmeti saj alimengoro, o Hazreti Muhammed Mustafa alihi selam. Seljami tovel uprol oleskoro ehli bejti, uprol leskere ashabijete upravo prava vernikja sosine hemsokoven džiko sudnjo dive. Ja Rabbi devla, gein amen, amenda amare manglende maskar olengiri halka kedaka jivda keramen tano amare kabula. Amen. Jek seljami sarsova kirgum samare dikutnenge. Ake programa avdje kovalamen, kote znači ka prava je bolno točka, hem je tikno historijsko akti, hem akcenti mangajete dako akava, sar si ne znači tari kerbelja, sar desi salilope adava strašno istoričko akti koja krela pelafi tari kerbelja, odnosno taro o ehli bejti ili pejkambereskere o najpaše. Znači pejkambereskere o unukja, potočno o imam Husein. Me bi zamolinava saj pralen, avdje na netovlame znači adava pučiba, klasično, soski kerala pelafitaru je dersi, ako dersi neli na ne pučiba, na ne prekiniba, така да kada znači o šajpa, te šaj, te šunek šužo, poučno dersi i te šaj neli tu koristi namena kada je stara, ta vi tu koristi namena leske, ko navka zamoljnav samar dikutmente spodeljeno video, ta vi te šaj neli tu koristi nempe poviši džine, hem te šaj olada se bapija te kazandine. Znači, avdi sutno vreme, ko avdi je amari programa, ko volame znači akana o amaro o pral o arče, ko volame car, koja se objasnila mengi iz slučka ki kerbelja, i postadava koji njosati ko volame o šejh Güneri, koja so ovko objasnila mengi o matemska uslovija so šaj, hem so smenilate kelope, hem so nasmenilate kelope ili sar, alo adava matemi, soznačnila potočno matemi, a dva kašuna znači koji njosati, amen akana, kolame na dva šajpa, znači te šuna iz slučka sarso već navedingen ki kerbelja. Pa ne pritikava keravde като мен колто мен шайпа те дикенаме ни преку о повеќето платформе, значи амен сем вeć ко повеќето платформе, амен сем јеквар ко Facebook, после сем ки платформа ко YouTube, кога родена Рио Сегу Сали, катрол те абониринен, и откога као абониринен, нормално, кадика, значи, колото на два шайпа, увек те пратинена мен товен ко активно, ко актуелно, значи, информација која со амен дае. И саме Watch Party, коте со адатеда моментално дикенаме на повишето од жене. Селемин керава поздравинава сарине на мареди кутнен кола сојта неко Watch Party. Ленгере о коментајра нашти за жал дикенапе, соске акаја програма агјаретани, со шај само таро мануша кола сојта неко YouTube те пишинен, ки платформа или пако Facebook, значи, или пак ја мари страна Рио Рома Интеграцион, значи, коте со кол Рио Рома Интеграцион ова озн, а да те значи ќе мари страница тро Facebook, шајта утме два шај па исто те коментирани. Ко само почетак, па не бити селамин керава саринен, јекбаро селами бичалаја, джико мукрал о Реми, бичалава и Дехран, джики Атиджа Камили, јекбаро селами, шукаралан гемпе, джико Еркан Бекир, јекбаро селами, амендар. Селамин кера исто е Насер Арманда, значи јекбаро селами джи ко Насер Арманда, джико Хасан, јекбаро селами, опрала маро Хасани, хем иншалла кади каме палеко ја верада нели прилике. Джико Гюнеши му прала исто јекбаро селами, джико како Ирфани и јекбаро селами, хем палева керава споделено видео, а мен шајтери кава катеда
кажете ли как значи ту мен кога споделено видео веќе баров со 100 саринење поединечно кога споделено видео да би тешај ту користен по повише мануша. Слободен ко повеќето те авен да би тешај нели те укористен по повише мануша хайрите рикен хем себапи иншаллах Аллах те пишнеленге авдисутно, значи кога авдисутни емисија кога со ковена мец. Споделено видео несебично да би това повише ќе не укористимо акалеста. Јекбаро поздрав им селами џико месчит имамие, тај Рифае, селам алейкум. Споделено видео, да би тешај повише женете укористиме питарокава видео е аллајске конав. Значи аллајске конав споделено видео. Агер, мате задржнамен кодова, веќе нетумен туме на два шајпа, теликена кава споти, кога су оарчеја кана и калјале, и екселями нормално џико сама редикутне, хемо колада кога су дикираме путем о YouTube, кога су наштидикав за жало на валенгер, али ако пишинена, кашај нормално темука ко мониторинг и олара ковен селамин кере, односно кашај поточно те дикелпен или ко мониторинг кои сарсој. Намангава ти кера више ко бекстејдж пралеарче, него би одма замолинаваем би селамин керава сарине, споделен парепте о видео, хем камука е арчете шај о арчевате олтан, него сте авдие, кога со авдие кај керламинге сохпети или па дерси акале шуже стручкатар кога су десалево преко време е имам Алијаскоро, односно имам Хасанескоро, та имам Хусенески. Арче, дали шунаеме? Моја мопрал, шунаеме? Шунаеме. Еселаму алейкум ве рахметуллахи ве берекатуху. Шукара ленаминге. Ако шеј камера се со скедикела само е пашто муј или па да, те шај некако. Ака на дикавашко? Ака на дикаето, супер. Одлично. Арче, се прво се намин кералату. Ака на? Ака на дикавато супер, шунавато супер, дали ту шуневам дикјама супер, шукар? Моја мопрал, шунавато, тем дикавато шукар. Аке, јаре. Арче, се прво се намин кералату која нафтарица редакција, хем која нафтарица се намин кералату шукара лян, а менге кјамари програма. Овсасто со ту, значи, прихватимето е дело тарова дисутно, тареа дисутна емисија, кога со камура хари бољето упознањето, а далеске казамолинато пресе, ако шајте представињето, да бите шај харите упознањето, бујрумач. Eyvallah, aleyküm selam. Torun saste başı pokana. Malina Allah'a tebareke ve teala te arakeltu men hem tumare nay paşen saygredaçen hem saya shikon kolla soy kolen goro kalbi o mangi pa hem jalos karşı İmam Hüseyin aleyhisselam hem ko şehidi tari Kerbela. Sërso kirgan besi marçe sima bishu shober tari Makedonia sum kishut karjivina. Окова берш ирангјума таро студије таро Лебанон, коте со сумсине студенти ко Исламско филозофско факултети ко Ал-Хауда Бақијатуллах Ал-Азам, а давајтано факултети која со промовиринала хем сикавала е манушен о медхеби е Ехли Бейтескор алейхиссалам или о медхеби школа таро имам Џафар Садик алейхиссалам. Моментално кишутка сием Хаки корона харица мударгјамен, себе писо чинавгјамен даро можност ограницето овен правдете шајте продолжи намаро студије. Ами иншалла те правдиле огранице ка володова ка заврши на студије иншалла. Иншалла ка завршено пријадевада, са совала Аллахестар, а мен требало да акцептираме им кабули текера. Агер, Арче, ту студириндан, дали кашај нешто те вакирам ги таритро, нали ту студириндан ко Либано, дали кашај хари по-блесте те објаснирам ги те информиринам ту студије? Ја, о студије десинена пес Котхан ко Лебанон, ки е гди совикна пес Тул, давајтано саранда или 5 километри таро главно гради Бейрут. Одоте студирингјум, почињуме студијете студиринав и школа Ехли Бейтескер алейхимуссалам или о фик, о правопис, о тефсири, о
Сала науке коласо требала ека будушно предпоставимо мануш коласо ка представинал и заедница или ка представинал джемаат или ка представинал одини те усовршенелен ляни ко факултети едино сум синетари Европа повеќето побаро дело синетари Африка, синетаро Пакистан, тари Јапонија, тари Кина, каро цело свето ме сум сине едино тари Европа. Студиринала пески арапско чип. Алхамдулилlah, јас ке табарек ва таала немам можност да сиклував hem tu совршенави арапско чип, сарагар те пишинавда, те превединавда, hem те керав лафи. А да вајек баро бенефит нормално ке студири неаки јек арапско институција. О науке кога со студиринена песели кога со морате усовршенелен ко наредна штар берш тане علوم القرآن تفسير القرآن علم الحديث علم الرجال طريق السيرة اللغة العربية هم ساعد الله науке нормално нели којек сарек секова исламско факултети кога со содржинален са објасниме хем тумачиме спрема и школа хлебетески алейхиссалам или спрема и школа тор имам Џафар Садик алейхиссалам кога со преместиналала таро пиродат повтаро пиродат са Мухаммад саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Арче, ме шунгјум дека ту исто пишингјан ни се велилада или записи е ситу, јека далендера ке катека на бирингјум, камукавко мониторинг, дали шајтева керамге, козум била джека на пишингјан или су исто ко плани којата не трае, ајтева керав адла понатамушна проект, иако ва су магија те керели, су исто ко плани те керели. Ја, сар со повишето џене или побаро бројта роѓене џенена кај ме Хасани трудинемен максимално козомешајте превединато есте представина и школа хлебетески алейхиссалам ки романичип хемодолеја преведина алила хем пишина алила таро хлебете алейхиссалам јек тархадула лила тано кавај кербела кераспак ва сочитинала пес деш диве баша масек мухаррам значи олили тано акемане тано олил Олили тано деш меджлисија секоја рад со читинала пес хем каске читинала пес. Значи ситу така тео побитна фигуре ки конастан тари Кербела срсветано Хабиб ибн Мазахир, Аббас алейхиссалам, Али Акбар, Али ал-Азгар, Касим алейхиссалам, Имам Хусейн алейхиссалам. Хема побитна фигуре тари Кербела всушност ки комплетно мемо Хасани истиамен преведиме воч панчлила истиамен преведимо о прописи ако ехлибейт алейхиссалам сарсојтане ки акида, сарсојтано ко фуру еддин или ко законја, нели? Истиамен преведимо олил акана неодамна со сине само дове хем зиаретија таро ехлибейт алейхиссалам. Истиамен преведимо исто агјар хем о вредности или о фадилетија таро масек Рамадан. Са со случињето ко масек Рамадан, хем иншааллах веќе тем ко плани пишина е панда дуј не велила кола со иншааллах ко навала еске табареке ва таала требала мен харица повише време се епизодава лилтано харица побаро или ахками таро хлибет алейхиссалам хем о хлибет алейхиссалам ко Курани хем ко хадисија. А два мемо Хасани амари мисија таните служина амаре заедница ке козом со шај повише хем нормално со ски оџанди пе хлибете скоро алейхиссалам аменде ки општина харица по слабо ширинала песем воопшто тако цело Балкан сием потикно број ама иншааллах шајтери катари случкатари Кербела кај увеко потикно број си неко чачи па на пример ки Кербела си не шелу биш 1000 тари страна таро Омер ибн Сад ланатуллахи алейх хем ефтаварде шу дујџене само тари страна имам Хусейн алейхиссалам. Па иншааллах ко навала еске табареке ва таала ко волста по харица и сиамен доволно проектија хем кереја бутикеленде максимално козум со шај. Арче, ко само почетак маглем јак текнува увод те да, значи дали тане веќе ко тржно центар, значи дали ко тека шајтара клагио на калавила, дали тане веќе му клее ко тржно центар теки НПТ. Ко те шајте конзумира? Ја олила со вакергем таро почеток да таро прво олила мен на бикина олила и тане хедие ко навала еске табареке ва таала. Но себе писо и сиамен буд слабо број печатимо хемодова бројтано
тебе писонане, например, амаро буџети, хем те керале бути неголи опхайла коласо подержинена мен коакала проекти аџанена сар случингола дава, пишина амен олил, хем после прайла одредена, валлахи, нажалост, тикно брой пријавинена пестучествинен, хем те дониринен, за да те печатингол олил. Агер амен козом средствија кедаја добром лила печатине, хем дејале манушенге те читине. Нажалост, валлахи, морате вакерава дава кај коакала букја будхарица вложинала пес. Например, амаро труда мен каракали иншалла косунно диве, хема дава ки исплатинул пес себе писо, нели пегамбер алейхиссалам вакерге Фатима ке саламуллахи алейха, кај одува мануш кова со каширинал и вистина тари кербели со каширинал очачи пе кербела коро о пегамбер алейхиссалам о ковалеске шефаачија косунно диве. Па мен иншалла пробинаја максимално козом со шајте ширина, кава чачи па со всушност деси сталило ехлибейте алейхимуссалам пало мерибе пегамбере скоро алейхиссалам. Арче, претежно кога пишнала пе бук, ква лил или па книга, да, онда требува нормално квеле вакене. Кота пример, кота туменге била квеле, со аленко адва, лунта пишинен, кота туменге била изборна, бунајра, кота била изборлена. Тамам, шужио прашање поставињен, сар со вакергјум таро почеток, кај месиум познаватели тари арапско чип, хемо Хасани тано познаватели тари персиско чип, амен и школе хлибетески алейхимуссалам или оджанди пе хлибетеско алейхиссалам пренесинаеле одолестар со сикловаја таро имами алейхиссалам. Ляни лила таро имами алейхиссалам ки пут побари литература и ситут ки арапско хем ки персиско чип. Амен искористинаја два можност од дењамено Аллах те бареке од те пенџара акалачи бја козум сушај, ем те превединален и тиранален ки амари романи чип. Екана џанеа сар ки арапско чип, хем ки персиско чип, кед би иранеала точно, правилно сар со требала, губинала харица о значајни. Ема мен покушинај, например, по дуито контекст таро лафи, например, место ек лафи, дуитрин лафија, харица по обширното објаснинал, пес хем пишинаеле, хем печатинаја олила. Олила и тане на не риваетија, на не, например, преку јавера мануша, па те пренесилно имам Хусин алейхиссалам, него директно таро имам Зейнул Абедин алейхиссалам, таро имам Мухамед ал-Бакир алейхиссалам, таро имам Џафер Садик алейхиссалам, лила кола со амаре алимија или амаре мерџаие вакерена ленге дека е тане најверодостојна лила. Нели? За да те проценине дали тано ек хадиси или ек риваети точно, морате пенџаре илмур раџал. Илмур раџал значи наука која се изучинала е манушен кола со пренесине надава лафи. Дали морате ди келенгери биографија, дали воопшто си не следбенике хлебетески алейхиссалам, дали воопшто си не присутно, хемо долестар проценила пес. Екана садава проценила ле мануш кова со завршинга студија башо илмур раџал. Илмур раџал шај студирина повише хем таро дешберш. А далески се амен алимија кола со повише таро дешберш, бишберш, тријанда саранда берш студирина е одредено врста наука. Ем акала мануша вакерена дека акавајтано точно, акава десингјапес, хемикалена пире аргументија дека тане хемко стави таро мантик или тари логика, хемко стави тари религија. Прво се наминкера па некпути не гостин, хем те гостин да истарче, со скјавдие акала гостите не насам мисафирам ре, него и треда. Јекбаро селями хем поздрав нормално е Еркан Шейх, Джико Арбен Феризај, значи баро селями. Јекбаро селями Джико Ершан Шезаде, јекбаро селями. Јекбаро селями Джико Хусейн Ибн Али. Јекбаро селями Джико Зекир. Хем јекбаро селями Джико Амаро Кардаши о Јадигер. Фета кој се посебно ле селями керавата лескере фамилија, куку пралесте. Джико Байрам Рамовски, значи баро селями. И сипа на бут, али аки аменка това која дела, со снемалјум те прескочина, прете почина е сопетија, таби те шај нели те поздрави најмте селями кера, маре те замолјавате шајте ширинено видео. Медикава кате кој ширинело видео, значи Аллах нека наградил сај проленџијак на со ширингео видео, неко повише побројка, значи не себично нека споделено видео, те шајте укористен пи вавера да прелјатра со кој е шужо со пети, Аллах еске конав нормално,
Мене динама дека овомен јек интересно шукар дерси или патева кера јек шужо сопет. Арче, амен шунгем веќе доста жене шунгјатар кербеля, намерно, ненамерно, неизбегливо случка ки кербеля која се деси на лапе. Па далеске ме посебно авдие осетинама лошајнава, значи си посебно да кера привилегирано која питање, која кера пелафитари кербелјате шуне таро студенти која се студиринда најшката објаснинупе сави случка си ни кербеля. Аме на нетеџа ко матемско аспекти, пошто кој њом са ти семено шех гюнери, значи леске каму кадва шајпе на два простор, ти ше овте ке лафитаро матепска одредбе, обредија, хем сосминаем, сонасминаe, али амен кад движинамен, да ти случка сарсине. Бизо лошна коментајра, значи ме би замолјава сај прален това леске која нав, това значи ко нисва начин това стварно демократска, хем това нели исламско сарсо доликуинале ке муслиманеске те понаши намен, а гјаре сарсо сматринаe дека велен те понаши намен, сарсо идинела, сарсо прилегуинале ке муслиманеске, ја далеске казалам сај пралена тие, значи те шај, те шумено дерси, хем у Катерина Калет дерсендер. О коментајра сарсо вакерген на нете овен учле, ко смисло на не те постојано прашање пралески арчески, а далески поволшај ни се овавер прилике ка кера ни се емисија кој такол ради програма па шајте пуча, па те одговоринем тек ретреда ја верабуке, али а тие мангајате шуна и случка ки кербеля. Кербеля е тани познато, дека тани јек пув, која со посетинала е верникон ки туга, хем ки дук. Така да, ме би, па непоти само прете почнало прало арче пе дерсеја, ме би замолјава сај прален па непоти кој поваров број, не се лично нека споделено видео, те шето користиме пе повише мануша аллајске кланав. Ки ја. Арче, ако шемо про, шето аллајске наве. Бујро. والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وأوليائه ورسوله وعلى العباد الله الصالحين وعلى صاحب العصر والزمان أجل الله لوليك الفرجهم الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على عدوه من الأولين إلى الآخرين يا رب العالمين. الحمد لله الله تبارك وتعالى po početok so dozvolinjam jehem akavada berštova sa stehen vesteko akava dukhavdoma sek komase kote so samo mu'minengoro kalbirovala komase kote so samo je iskreno vernikongoro kalbi potrestинала, пестосетинала, туга хем мукела асфатаро пирејаќа. Пред те почмината објаснина со всушност случисалило ки Кербела, кава керавијек хадиси коте со пегамберу Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, ва кергај Фатима ке селамуллахи ва салаватуллахи алейха, ја Фатима, секоја јак ко сунно диве каровол, освен ја која со рунѓа имам Хусенески алейхиссалам ки акаја дунја. Акаја јак ко сунно диве ка асал хемковол, тари амари страна хемковол срекина. Па молина Аллахе табараке ва таала, те керала мен вредна, башо шефаате Мухаммедескор алейхиссалам, те керала мен вредна башо о шефаате Фатима коро саламуллахи ва салаватуллахи алейха, себепи со лакере чавена бистраја хем башола коро чаво секова берш кедајамен хем раскажинаја со всушност деси сталило ки Кербела. А дава чачипам никогаш на нете ачол гаравдо. Тај сунното да диве, прете сунното да диве, генераци хем генераци иншаллах дава диве код бележиненле, хем каджаненка ја дава диве, тано одукавдо диве имам Хусинес коро саламуллахи ва салаватуллахи алейх.
Me inshallah sev gyol ko nare nane kobor minutia ko objaснав и Кербела ko bud кратка crte. Себепи со и Кербела објаснила пес со деждивета ромасек Мухаррем или о прва деждивета ромасек Мухаррем коте со секојдневно читинала пес hem kedala pes meclisiya kerala pes baş ehli beyt aleyhimussalam hem kerala pes lafi kodova način sar objasninga imam Zeynul Abidin aleyhissalam in Kerbela hem sari Zeynep salamullahi ve salavatullahi aleyha objasninga Kerbela amen de ko ehli teşeyyu ili ko šije amen laja o najverodostojno izjave hemolafija manušender kola su sine prisutna hemopišinje Kerbela kodova način tano u imam Zeynul Abidin aleyhissalam o čavu imam Husein eskor aleyhissalam hemi Zeynep salamullahi ve salavatullahi aleyha i Kerbela tani eknastan kova so mukela sekole ke verniko kodukha i Kerbela tani ek slučka kote su samo manušengere kalbija koji tane barana muke nasva. U imam Huseini salamullahi wa salavatullahi alaihi palo omeri ba imam Hasan eskor alaihi salam destinala pes sočinala pes bute vrsta bharipaja. Yek tarodala bharipatano papol eskor alaihi salam o peygamber alaihi salam nakeli dunya o dadles kor imam Ali alayhi salam idales kiri Fatima salamullahi alaiha hemo prales kor imam Hasan al-Mushtaba alayhi salam nakena i dunya starine imam Husein salamullahi wa salavatullahi alayhi achola gharib achola tugim so ki puf kote sobietale nažalost o manušakola so na halilea kava возвишимо dini ko тогашно време денге бејат или денге закретва манушески кога со насинена значи мотаро Аллах табараке ва таала насинена значи мотаро пейгамбер алейхиссалату вассалам пиела сине мол накалдинала сино намази напостинала сине хембрет јавера наредбе девлескере бхагелален сине коакава случај јазите ланатуллахи алейх мануш саро имам Хусейн алейхиссалам одбинала те дал бејати асавке проклетиме манушеске hem vakerala adala lafia kolo sushaya men sarromatu potrebinalen ko amaro živdipa. So adala lafia pošukar kamerav ko prengane golite živina večno ko kočaka. Vakerala kajo poniženje tare Fatima kere čave salamullahi alaiha tane dur. Kao ehli bejt alaihissalam na ponižinala pes hem te trebinja pošeroda bašakava возвишимо dini kadal samo за да те сикавал која тани чачутни страна. У имам Хусейни саламуллахи ва салаватуллахи алейх пред те цидал за Кербела тано ки Мекка. Нели джанаја мен кај бхагела пиро хаджи себепи мато вол му дардо кодава светот хан. Соске и Мекка ел муқаддас ел мукаррама нашти андретове му дардо килате. Румине од честа дале бейтуллах ескора дале Ker adava ker devles koro kovasoi. O imam Zeynul o imam Husein alayhi salam bhagela piro haji hem tidala drumo za Kufa. Kote so kotogashno vreme Ubejdullah ibn Ziyad lanatullahi alayhi sine guverneri. Kova so sine naznačimo tari strana jeziteski lanatullahi alayhi. A pred hono tari strana Muavijaski lanatullahi alayhi. O imam Husein alayhi salam pred te cidal za Kerbela Kerala ziyareti pe papos koro kaburi e Muhammedes koro sallallahu alaihi wa alihi hem trin dive ačola koles koro kaburi. Rodila sine odgovor sote Keral ki asavki situacija. Soski angledera dava Omervan ibn Hakem lanatullahi alaihi kova so sine naznačimo taro jeziti lanatullahi alaihi toval guverneri ki Medina o jeziti bičalila pismo baš Omervan ibn Hakem vakerindor te jalku imam Husein al-Islam te dalle bejati. Al imam Husein al-Islam te dal bejati jeziteski. U imam Husein salamullahi wa salavatullahi alaihi odbinala te dalo bejati. Hem jala ki Medina ko po papa ko Resuli sallallahu alaihi wa sallam. Ko suno
tri individi qëlla ka pejgamberi alayhis salam avëllales ke mobjasinëllales ke vakirëllales ka jo Allah te bareke o taala mangella ya Husein te di qëll tiro trupi bizoshero. Imam Husein alayhis salam puçëlla vakirëlla soi me çavencar. Vakirëlla Allah te bareke o taala mangella te di qëllën ko sinjira pande. Imam Husein salamullahi wa salawatullahi alayhi koftot rozul hijra ti dëlla drumo za Kufa. Hem trebala te halova kaj ki historia islameski. Imam Zeynul Abidin al-Islam, emi Zeynep salamullahi alaiha, objasninena kaj ko akava drumo sine poviše taro 1000 manusha. Manusha kola so priključinge pes Imam Husineski al-Islam mislindor de kakagjalo Husin al-Islam te buninal pes hem te lolla hilafetluko pa te ovole në savo koris, në savo fajti. Amo Imam Husein al-Islam gjangja kaj ti këno broj ka qon lojalna, ka qon verodostojna u zales so ka qon. Hemager ko ftoto zul hijre ko shofshe loftoar dhe shtobersh, Imam Husein al-Islam na pushtinja i Mekka, hem cidinja drom za Irak ili za Kufa. Le sine poviše manusha sarsova kergem. Znači, gjikotavëlla kja dhe broj këftavër dhe shuduj si në angledere 1000 hem nešto. Ama, gjanaja minge poznato inshallah ka vada kodava delo koga avëllo redo të aqon eftavër dhe shuduj sa. Hem Imam Huseini salamullahi wa salavatullahi alej ki historia sërës objasninëllo Hlibejt a.s. Objasninëllo o drumo ili o thana kote su Imam Huseini a.s. aqilo gjikote reslaki kerbera. Postojnena de shofto ili de shushtar thana kote su Imam Huseini salamullahi alejh aqilo hem kergan e save hudba va kergan e savo govor ili arakhape ne save manushe. Eme inshallah ka nabrojnavo thana gjanava de ka prvo puti ko voltumen možnost, šansa te shunen kola thana Imam Huseini salamullahi alejh aqilo hem sova kerga. O prvo than kote su Imam Husein a.s. aqilo vikinla pe Safa. A kate u Imam Husein a.s. zapoznajnila pes e poznato svetoskjere poeteo Farazdak. Farazdak nano arapsko poeti. Hema dva gjanenale poviše manusha ko svetu. A kate Imami a.s. pučela e Farazdako sartani situacija ki Kufa. O Farazdak va kerga Ya Aba Abdillah, ya Husein, emanuşengere kalbiya tane tuya amalengere kılıçya ililengere maçya tane protiv tuti. U Imami a.s. vakirga kaj of prepuštinila peste Allaheske te bareke o ta'ala, hema Allah te bareke o ta'ala janalo najšukar plani sa osoka desinjovo. O dujto than, kote su Imam Huseini salamullahi alejh, a çola vikinla pes Dhat el-Irq. Akate o bratuqet Imam Husineskur a.s. o Abdullah ibn Ja'far anëlla pire duje qaven e aune hem e Muhammeden. Lengere daja ke Zeynepake, socel të gjan hem të pomojinen imame. Akava aun hem akava Muhammed sine maksëmja, dhe shutrin hem dhe shushtar bersh maksëm. O trito than, kote so o Imam Huseini salamullahi alejh a çola gjikote gjalla ki Kerbela vikinla pes bat në Roma. A kato Imami a.s. bi qalëlla pismo ki Kufa e manushea Qais bin Masir. Hem dikjolla e Abdullah bin Muti kova sualotaro Irak. Kova shungja akava Abdullah ibn Muti koga shungja savojtano o nijet Imam Husineskur a.s. predložinjales ke mate gjall ki Kufa. Sebe piso manushe Kufa kere irange pes protiv Imam Huseini a.s. O shtartot han vikinla pes Zurut. A kateu imami doznajnela taro dui manusha kola su iranela pes sinetari Kufa basho shahadeti e Muslim ibn Aqil a.s. A davajtano glasniku ili o Resuli koga vakirava značila glasniku, a na Resuli deka priminja objav. Resuli je Imam Husineskur a.s. sine o Muslim ibn Aqil. O Muslim ibn Aqil neli o prvo dive koga Resula ki Kufa bishu shov 1000 manusha dena bejati je Imam Husineski a.s. prekules.
Amacoștar tan codrumo za Kufa u Imam Husein alayhis salam ko zuru doznainala ka eu Muslim ibn Aqil alayhis salam postigninga o shahadati hem nakaidun. Pagogashunala ka Imam Husein alayhis salam wa kiralla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inda Allah nahtasib anfusana. Taro Allah alem hem ko Allah kiranamen ko vasovodinala grija bašo amaro kurbanluk. O glavno manuštaro pleme Esed probingatu bedinul Imam Husein alayhis salam tot kajinul pe staro drum. Amanu spengea. Akatu Imam Husein alayhis salam va kerga pire amalenge bašo meri be muslimeskoro hem o Hani ibn Urwa. Akava Hani ibn Urwa tano manuš ko vaso pomojinga Muslim ibn Aqil ki Kufa. Hem ova kerga o dola kola so mangena te jampeske. Imam Husein alayhis salam va kerga manushenge. O dola kola so mangena te jampeske. Akana isilen șansa. Șaite jampeske. Shun but manusha kola so sledinge imame nameraya de kaga kedenne savo barvali pe halile kayu imami alayhis salam jala. To ez jala kopiro shahadet. Jala kopiro meriba. Hem iranena peskoles ko pumare kera. Hem samo pinda manusha achona Imam Husein alayhis salam. O shofto tan kote su Imam Husein salamullahi alayhi achola vikinla pes batn aqiq. Ko akava tan u imami zapoznainala eke manushe taro pleme akrame. Ko vasovakerala aleske akava manushka i Kufa na nepoviše prijateljsko nastrojmi. Lani manusha koja su itani manusha kola so predange pe spire strastenge hem hovavialen ordinari hem ule špionja hem odana vojnikia e jeziteskere lanatullahi alayhi. O eftato tan kote su Imam Husein salamullahi alayhi achola vikinla pe sorat. Akatu imami rakyarala yekrat hem sabaleskoro naredinala pire amalenge telem pe akozum so shai poviše pani. Oftoto tan vikinla pe şeref. Akatu imami alayhis salam nakela sine taro yek tan. Hem yek taro leskere amala vikinga kai dikela sar vojska približinala pesnenke. Koenjato tan vikinala pes Zuhazm. Hem ko akava tan u imami alayhis salam arakela pes so Hur ibn Yazid al-Riyahi. Akava Hur ibn Yazid al-Riyahi amen bašomasek Muharrem o prvo dive citine aleski. Soske sebepi so akava manush kelela bari uloga. Kelela bari uloga ko odova sar yek manush trebala te birinal o cennet ili o cehennem. Hem inşallah kava ko odava da delo. Janena prvo manush ko vasoresla ki Kerbela sineo Imam Husein salamullahi alayhi. Hem akava Hur so sineles ke naredimo taro Yazid lanatullahi alayhi ta chaval Imam Husein ki Kerbela sineo duito manush ko vasoresla. Lani yek voice care sunt la pa posle duito. U Imam Husein salamullahi alayhi de la pani e Hure alayhi salam hem de la pani leskere vojnikon. Kola susine samo 1000 manusha taro početok. Hem plus de la pani leskere grasten. Lani je vojska kere grasten. O grasta kola su ako diklem ki istoria tane o ista grasta o taj sunnoto dive ko yaumul ashura ili ko dive ashura koro pajlarene okolini Imam Husein skoro alayhis salam. Adalo ista grasta kova su Imam Husein alayhis salam dengalen pani tepien o dešto dive ashura akala grasta pajlaren okolini ili keren okolini Imam Husein skoro salamullahi alayhi sakit. Teresa ko deshu trito than. Ko deshu trito than tano othan neinewa ili kovasoi tano yaver cha nepoznato sa Kerbela. Ili Kerbin wabela značinilo than edukakoro heme mukengoro. Imam Husein alayhis salam kad Rasulullah ko akava than o grasle skoro o Zulcenah najala sine Anglepović. Pa pušle manushen kola so posedine na sine akava than. Kova so sine taro pleme Beni Esed. Pušla savo than akava. Sar vikinala pes. Olava kerge neineva.
Vakirla yavera ana visila kale thane. Vakir geisi. Kerbin wa bela ili kerbu bela. Значинала отхан educa goro, eme munken goro. Samo so shunala o Imam Husin alayhis salam akava anav iranala pes ko ahli beit alayhis salam yani ki Zeynep ko Abbas ko Ali Akbar alayhis salam. Em vakirala lenge akavaitano amaro than. Akavaitano than amare meri baskor. Subhanallah wa bihamdi. Tavo primer tano Imam Husin alayhis salam. Jandor soka slučinal pestea doborom baro sabari. Doborom baro sabari testikaval. Resea ko than. Imam Husin alayhis salam trebala te jana sar postavinala pire shatoira. Te dikinem ki geološko, hem ki geografsko smisla analizu Imam Husin alayhis salam postavinala pire shatoira te shai mate kuvelninge tarinisa strana. Postavinala lenko teleka o planine. За да би мате кувелнески или мате нападинелне таро страна. Охур ибн Язид ар-Рияхи сарсова кергем, тано о прво мануш кова соачав керге Имам Хусейн алейхис салам. Требала да халова каякава хур. Сине ектаро највлијателна мануша ки тогашно Куфа. Сине ектаро најбарвале мануша. Хем сине команданти ки војска езитески ланатуллахи алейхи од почеток кога сине бичавти. Хем акава хур наџанала сине саво плани сине езите Имам Хусейн алейхис салам. Овсар е команданти, само синелеске денди наредба, те джал те ачавкерал Имам Хусейн ко акава тхан, ем ништо повише. Охур алейхис салам кергја дава со езити ланатуллахи алейхи родингјалестор. Сускена джангја дека е езитескоро плани синете мударен Имам Хусейн алейхис салам. Кога вала време ко јаумул Ашура или ангредер и рат е њато рат премо дешто Сабај, суске ко дешто Сабај де сингула и Кербела или о настанко ка сомаренапес и е њато рат викинлапес Тасуа. Тиакаја рат охур почмингјате менинал пирифат. Хем размислинала сине сар тај сунното диве ко сунно дивелани ка икрол е Фатима кере чавес кере ратеја ко пире васта. Хемо прале скоро кова со синеле. Хемо чаволе скоро, хемо робиле скоро. Кога дикле хуре кова со синектаро најсилна војник јаки Куфа, сар однесинала пес чудно. Вакергелеске јахур кед би пучена масине којтано најсилно манушки Куфа безо сумњакава керафту. Ама сојакава сој проблеми медикавато ти фаца мени салили. Охурва кергја дава ме калбе шанса те биринал машкари јаке джехеннемескири мо шукари па дженнетеско. Сар мислине кера дава ме виле ме калбе шанса те одлучинал дали ки клоле Фатима кере чавес кере ратен цар ко сунно диве. Ляни офтол себеб Имам Хусейн аслам тоа мудардо. Суске кога ресулален ултиматум таро езити ланатуллахи алейхи а чавенле хем боринен туменле. Акава хур алейхис салам керала ек баро потези хемамен шајтала примеро доле. Вакерала пе чавеске панде ме васта hem učar miro sifati nešto. Te bishai mate dikhav Imam Husaini alayhi salam koja khaji kote rodavale star oprost. Lani perala pishmani halola sotrebala te keral. Hem jala ki stran Imam Husaini stran. Când trebala te jana cu Imam Husaini alayhi salam postavinala pe šatora, hem trin manuša vodinena si ne griža, na primjer taro istočno delo, taro zapadno delo, hem taro centralno delo. Taro zapadno delo si neo Zuhair ibn Qayn al-Bajali,
Cova susține că popore manușaki Kerbela. Tari levo strana sineo Habib Mazahir al-Asadi. Acava sinistom pașia mal Imam Husinescu. Hem ki centralno Ko centralno šatore, koja su pazinila sino šatore hlibeteske islam, sineo Bayraktare Kerbela koro, ili Fadel Abbas alayhi salam. Koga dikelo Fadel Abbas sar dui grasta avena, ko šatora silaja, i kalela piro kălăci, hem mangela tiklote maral pe Imam Husin al-Islam akela veske Abbas, kela sabor. Kela kavaitano miro ajukerdo misafiri ohur. Ohur alayhi salam, perela taro piro gras, ki puf, hem koye kvas o Kur'ani, koye kvas o kălăci, va kerala, ya Aba Abdillah, mesium sebepi sotu acilana kate. Mesium sebepi va kerala sotu acilan Kerbela. Hatari e Kur'an eskoro, o prostin mange hem lemantari tiristrana, ilia komangia ti holite sigavelea kava kălăci hem cin mimen. Se meo duciunium, ca i birinava o șucari pa ili o jiv, o ahireti anglederi dunia. Imam Husain al-Islam vazdălale, gușinălale, hem vacherlale, că o hur, ov sigur no cai cu acava momenti, mi dai, mo dat, mo pral, hem mo papo se la mincherena tu, hem ajucherena. O hur vacherala e Imam Husinescu al-Islam vacherala kogikrilum tarikufa susine mangidendi nare dubate achapkeraftu. Shunava sine glaso taronebo tar vacherala mange yahur prujinela pestuke șansa te jaco geneti. Corcoric mistingium acaba hur e huresc era la fie. Vacherala corcoric mistingium sar shai te prujinel pe smange șansa te javco geneti a java te cinava pe Fatima kere chave kaske soy obecim o geneti. Imam Husain al-Islam vakela eske. Vakela kana alan hem diklan de kadava glaso ingarlatu sine kotiro hako. Odešto diveli koga de singole i bitka o hur alayhi salam leskoro robo hem leskoro pral tane o prva manušaka lo ciclona te marem pes. O hur zamolinel Imam Husain vakela ya Aba Abdillah molim de dozolin mange prvo tiklon. Imam Husain al-Islam vakela vetu sen mo misafiri beş harita. O hur palem zamolinul ale vakela molim te dozvolin mange me prvo tiklon. Me chinav gim to akate molim te dozvolin mange prvo tiklon. Imam Husain al-Islam misinela peski ki godiva kela kozo mo hur ka achol manzar poviše kapiel peste Stepani hem kahal peste Skemaro. Se oposten na tri nive pa hlibeite sar restam stine chinav dopani. Padala lezini tiklon te marem peste. O hur alayhi salam koga avala ko momenti to ranimo hem to telekipu vikinel Imam Husain alayhi salam. U Imam Husaini salamullahi wa salavatullahi alayhi jala hem chivolo sheroe hureskoro ki piri kochak o hur alayhi salam vakela ya Aba Abdillah naști dikava tu Imam Husain alayhi salam vakela soski naști dikama vakela o rata uchare na mea kya naști dikava. Kosolo ratale skere o hur alayhi salam dikela Imam Husain alayhi salam hem asala. O Imam Husain alayhi salam vakela ya hur to anaf vakela so značila slobodno soski hur značila slobodno manuš. Vakela tu sian sebepi tarotiro anaf. Tu sian slobodno robo. Tu sian slobodno manuš. Hem nakela i dunia Kur'an selam. Adava sine o meri bataro hur alayhi salam. Inače amen na ne amen dovoljno vreme. Na ne amen dovoljno vreme to objasnina so deše međlisija kojeg doborom kratko vreme. Inšallah meko samo neko bortikne detajla kakov. A o taj se inšallah kovol čitimo maktajla, lani maktalitano o momenti koga čitinaja kava same se objasninjum tuke o tažno meriba ama glasoja. A gero ehlite šeju keralo. Soske ko asavko načinu Imam Zenul Abedin al-Islam vakerala koga kaven sinematemeske ili moharremeske ka zamolinălen sinadalen kola suisilen šujo glaso tere titirinen
otaj no momenti ja tari Kerbela. Agar. Yaver bari pouka kova so še lajatano taro Habib ibn Mazahir al-Esedi ili tano manuš kova so isto isile posebno kabori Kerdoki Kerbela. Manuš kova so subhanallah evo bihamdi i sijek tažno slučka, na primjer, koga već si deć hinde stao šereše hidengere, Omer ibn Sad lanatullahi alejh, vakerja pire biše grastajenge ili konjanice, te oštrinem pumare nalče, hem te gazinenu prako trubi taro Habib ibn Mazahir al-Esedi. Akava Habib ibn Mazahir al-Esedi i sinele manushata roleskoro preme ki ezites kirvoeska pa iklilehem vakerje Omereski Omer ibn Sad lanatullahi alejh vakella menna nete dozvolinate kjer akava mare soplemenikoski. Hem leno trupile skoro. Paka vakeral gazinene hure. Paka leno kaciden isto manushata ro hura alayhi salam kaven taroleskoro plemek sosine ki ezites kirvoeska. Kaciden naštiva kala na dozvolinena. Paka vakeren باشو زهیر بن قین البجلی پاکاوا کریم باشو علی اکبر پاکاوا کریم باشو قاسمی ساکل منوشن سینلن لنگر соплеменники ако спротивно войска, то есть и войска езидести. Саджи коте навала коментите вакирал Омер ибн Сад ланатуллахи алейх е па газинен о трупи од олескоро со нанеле ни дај ни дат лани имам Хусейн алейхиссалам. Хем иншалла како користинави прилика te objasninav, a da vas stereotipikova so vakerenale, nažalost, vallahi, taro džahilijeti, kaj ošije e imam Husineskire mudarge imam Husineskire. Ako diklem ko govora imam Husineskire alaihissalam, koga resla ki Kerbela, bašo adala manušalani, bašo jeziteskiri vojska vakerela, o tumen sledbenikija e Ebu Sufjaneskire lanatullahi. Hem šajte dikha. O imam Huseini, o samot imam Huseini vakela o tu meno šije Ebu Sufjaneskere. Ana tu meno šije mire. Sos que trebala te jana kai tari strane ezideskiri ko asosine pishimote avol tari strane imam Husineskiri alislam alo. Načilo panludo. Javer fakti. Štar vrste manuša ili štar vrste vojniki asine ki vojske ezideskiri. Od ăla s-o fărdena Barențar, Strelkențar, Macea, hem copie. Imam Husein alaihissalam. Odești o dive ko yawm al-Ashura, sine peravdo manušendar ko ăla s-o fărdinjeleske subhanallah Barenda. Hem koga peral Imam Husein alaihissalam, se kova yek vojniko mangela sine tavol, hem te kuvol de Imam Husein alaihissalam. I Zenepa salamullahi alaiha objasnila kaj kotelu Imam Husineske alaihissalam sine poviše taro pinda ranina nesimo taro kopije hem taro mačije. Hem plus o strelke učarjele skoro trupi. Soske u Imam Husein alaihissalam prete peral taro pirogras, frdingeleske celo vojska strelkencar. Zamislim celo vojska dva sarkofilme ko učaralo vid ek hame skoro. Eke ger frdinge strelke upreko Imam Husein. Hem Imam Husein alaihissalam sinele doborom strelke ko kolin su učarja celo le skoro kolin, hem koga perala taro pirogras, perala je strelkencar ko piro kolin. Lani o strelke so sine kugeleske sa Andre. Ajtani Kerbela. Imam Husein alaihissalam, subhanallah, koga čola posledno ki Kerbela, i klola hem vakirala poznata lafija hal min nasri jansuruni. I sili nekoj ti klola kana te pomožino. A kavajtanom palo meri be abaze skoro alaihissalam. Janea koji dalale odgovor de kajtano le skoro vreme? O Aliul Asgar. U Maksamikova su sinele samo šof masek perala tari piri kolepka. Hem dalale odgovor, subhanallah, bi si mesiju makanat. Me trebala ti klola. Imam Husein alaihissalam jala hem lela aliasgare, hem vakirala aliasgar martu ti reči biaja. I karela tikno bebe, subhanallah, i karela piri chip si kavindor kozo mitani shuki so pali na pila. Imam Husein alaihissalam vakirala. Ako me greșinjum tu menge, manțari si tu meno problemi, so greșinja tu menge kava tikno maksami.
Soskina denale je kap kapani. Soskia care tikne maxime mukenale trošalo. Ako misli nena kaj me kapijavo pani, vallahi mukele alias garali selam ki poši ki puf. Ko peseko mukele cizla pe spala trinștarce ko era subhanallah. Ama dikela de canadena pani Allah subhanallah. Jalla lalla alias garali selam hembazula le kopireva stava kerindor. Akavai tano miro tikno chavo be ye kap kapani samo subhanallah. Ko dva momenti o Hurmula la'natullahi alaihi manuš kova su itano poznato katili ki bitka na Kerbela susțineta de strana eziteskiri. Inače isto manuš kova su pogodinali Imam Husine ko krlo, ko vas, e abazar islam ki jak, ko čekat, e kasme ko kolin, e ali ekbere ko kolin, a kava Hurmula tamo. Offer de la piri strelka kova susțineta no trin oštrice hem kuvala e ali askare ali selam. Jek strelka kuvala e ali askare ko krlo. Yaver strelka kuvali Imam Husine ko vas, hem yaver strelka kuvali Imam Husine a.s. ki jak. Akava na nepoznato sare. Wallahi. Suskia men janaja strelka, kuvene alias kare hem adava. Na, trin strelke sine. Soldui kuvene Imam Husine hem yek kuvali alias kare a.s. ko korlu. Istoria subhanallah, sevgil mopral, zabeležimo cu Imam Husein al-Islam bistrelo drumo sar tiranul pe spalal coșatoira mislindor sar cavacherav bashi rebab i rebab tani dai alias chiar. Efta puti jala naștia rakelo shatoira subhanallah. Efta puti jala hem naștia rakela o shatoira. Hem of koga Rasulullah koga rakelo shatoira subhanallah jala hem si kavala bashi rebab kao chavala koromulo soldu jene jana palal ko shatoira hem parunena kerena postemno grobo alias cares que tena rakenle sus que taroyezit lanatullahi alei sine nared baden sekova ek žrtva sekova ek kurbani tari strane Husineski tani 1000 2000 5-10.000 zlatnike. Nele meni je poznato kaj ko krajo je Kerbela korizene pali se nama kila dikšum eftavar de šuduj šere na bodime ko kopje. Sekova je kšero sinela posebna nagrada. Hem subhanallah. Koga nakila do Imam Husein a.s. i dunya i Zeynep salamullahi aleyha akava sa'dur Allah'dan dikila hem vallahi te šune adava sevgil trebala te pagil to kalbi ko hiljada način. Vakela ya Aba Abdillah duraldan obratinula pe spire paleske kopire posten na momente. Vakela ketmulum o papa Resul alayhis salam sian sinemansar. Ketmulum o dato Ali alayhis salam sian sinemansar. Ketmulimi dai Fatima alayhis salam sian sinemansar. Ketmulum o pralo Hasan alayhis salam sian sinemansar. Vakela o miro pralo Hussein. Kerman yafi sunaștia că nu au avut te jucote nakid. Preta davate jal. Preti klote maral pe subhanallah wallahi bud bukia de singola daleske da adva sakolil inshallah ka citine ka bichalav tukeme. So bukia de sinena pes bud tajna momentia. Koga Imam Husein al-Islam posledno človečo ali askar da al-Islam tanomulo. Jala ko shatoira taro hlibete al-Islam akela koi ka dalman miro machi hem koi ka dalman mire graste. Subhanallah wallahi. Meva kirium sare Zeynepa kor sabri alayhis salam nane nikte. Oi dala pire prale o machi hem pire gras hem les koro gras. Peningarala bicharila pe prale komeriba. Tamam lelu Imam Husein alayhis salam te jal. Zeynep alayhis salam akela ki aç. Isima na maneti taria mari dai Fatima salamullahi alaiha. Vakela prete merali Fatima al-Islam amari dai dengaman amaneti. Hem vakeria ya Zeynep. Kaval dive koga tiro pralo Husein al-Islam ka chol kor kori ki puf Kerbela. Me nane to alate to pral to da to papo nane to odote. Tu ko veodote. Hem ko miro than ka chumine te prale ko kerlo hem ka chumine te prale ko kolin. Soy o sebebi soy ko kolin sos ke jangei Fatima salamullahi alaiha kaya dava kolin pokasno ka gazinenle saranda najzorale grasta ki togašno Arabia hema dava kolin ko puf.
Jangya kaya daya men Imam Hüseyin Eskir aleyhisselam kovul çindi. Çuminal ali Zeynep salamullahi aleyha. Tamam lolo İmam Hüseyin aleyhisselam teccal. Zeynep salamullahi aleyha vakillah aç ya Aba Abdullah. La Zeynep soybuti. Vakillah mukman tecaf. Vakillah isiyek tikni çay. Sarinen reslantu. Ama oyla jalati klol teresetutla subhan. Irukaya salamullahi ve salavatullahi aleyha. İtikni çay İmam Hüseyin Eskir aleyhisselam. La jalasine teiklol hem teresal pespire dadea. Sebebi so sadala la kerep manusha pașutne na ke dunia. Nelio baze aleyhisselam ko gastine bichalo latar te feralla ke pani na angyala ke pani. Jala hem resala pe Rukaya aleyhisselam. Vallahi akava te paylaral satokal. Uklel İmam Hüseyin aleyhisselam ko piro gras hem janea do gras ko gajala poharica samo ce corinala. Irukaya aleyhisselam vikinala ya abi akelo miro dat. İmam Hüseyin aleyhisselam subhanallah hulel taro piro gras hem vakela vaker ya Rukaya. Vakela molim te galin ma panda yek puti samo koshros na neko te galin ma palito. Akayetani Kerbela sevgi. Vallahi nastanya kolaso kamuken tut bizolafi. Nastanya kolaso to kalbi kap hayların. Akavaitan o epten şayet vakirav ki taro shel posto yek posto dali vakirgum tiki o tajna nastanya. Sebebi su amari imami aleyhisselam duri zabranine na te prenosinem pe so epten tajna nastanya kolaso. Sos ke manushe şayet muken le bizo kontrol. Vallahi şeyte mukenle bizo kontrola. Sebebi so, subhanallah, dva na canava dali shun, isitumen shundo, că tu Imam Hüseyin salamullahi aleyh sine pașlola ki puf tari Kerbela sekova yek manush avala sine hempire çizmen sar kuvala le copiroșero, colescoroșero. Cocraio duri Imam Hüseyin eskere naya sine çinde, duri o târnachi aleskere sine ikalde, vallahi. E madalenge sine le îndopare. Kavaitan Kerbela. Kavaitan Imam Hüseyin salamullahi ve salavatullahi aleyh. Kaj sekova yek šehidi merala kojeg strašno način. Sekova yek šehidi nakela kojega savko načini dunja so vallahi amen trebala men bud vreme to pišina sarov nakeli dunja. Ma sarsova kirgum inşallah o tajsa ka počminen adala rakja palo salatul maghrib palo akşam namazi tano o vreme ili o momenti koga nastupinalo masek Muharram ko ehli tešeju kerla pesnijeti ki prvo sura Fatiha dešujek puti ihlas 2 rekate ja namazi nafile kerla pesnijeti te kolpes ko masek Muharram hem de kerla pes kalipe Imam Hüseyin eskasna prvo rekati suratul Fatiha dešujek puti ihlas 2 rekate suratul Fatiha dešujek puti ihlas kunu dova tešehud hem završinje Shukari vallahi yakala divete čitinen se koji dnevno zijaret Ashura. Te keren so poviše salavatija hem te učestvinen ko meclisija ili ko hanako te so kerala pes akaya istorija lafi. Sebebi su Imam Jafar Sadık aleyhisselam vakeriya koji uspejnala te rovlaril barem yeke manushe ko masek Muharram adale manușeske obecimo cenneti. Pa yeke manușe, pa panjen, pa deșen, sagi copin na manușa obecimo lenge o cenneti. Dobro, да кажем нещо болно. Сърсо вече най-винаги дека е тано ек чечекраски ек историја која се опиравала ек кали. Ja. Значи пале ме сматринава дека мисел начин требало те женате разликуина вие ипак накаветано не сум бро скромно мислива а да вас сустине
Znači, trebalo ti mu kaleko od ovo vreme, a gdje je pralencartaro islamsko veroispovest bez razlika, kotari trebalo, znači, dedika su sigurno дека на нете те бришено така историја. Кога увека посети нова адреске постои нова матемија, адреске постои нова така програми, адреске постои нова прелетаро шиско вероисповест. И ме матринава дека саретано тудикива кој ќе реа лафик на далеста, дали требала пример те починавише те дали си неси шанса те ше парите хармонично те живинопе, те дискутиринопе, те дебатиринопе таро ислам, али не мораш те овала два ни се и калитачката и кеските префалени на си ко арапска повијако со том денеска марена да мударена телестучкинги. Саби Дека медик хава каја гледна точка Севгил Мопрал харица порационално ем послободно тебе писо джанава колајтане о условија баш ујек дебатириба или баш ујек лафикериба машкаро дуј различна групе. Ама ке дикајак историја исламескири субханаллах, а кала дуј различна групе на водинјен начин сарсоби аменка водинале авдиве. Дикајак авајтану имам Хусин алейхиссалам кога со представинела хлибете алейхиссалам. Ем дикајак езити ланетуллахи алейхитану мануш кога со вакирге ла илаха илlallah Мухаммедан расулуллах амарала пес противе пекамбере скоро алейхиссалам. Увек од секова време морате постојано јек езити, ем јек имам Хусин. Соскио пекамбер али мусалам вакирге мен мата валем јарифу имаме фи вақтеху мата мислал џахили. Кој мерела а на пенџарали имаме тари пири доба мерела сар џахили, сар кафири, сар невернико, сар мушрико. У имамија кале време скоро тани лози имам Хусин ескири саламуллахи алейхи салату џибти. Или таро имам Зейнул Абедин, па Мухаммед ал-Бакир, па имам Џафар ас-Садик, па имам Муса ал-Казим алейхиссалам, па имам Али ар-Риза, па Мухаммед Тaqi, па Али ан-Нак, па Хасан ал-Аскари, па имам Мухаммед Мехди, аџалаллаху ли валийк ал-фарджахум шериф. Ака Мухаммед Мехди те диклем на не само ко ши искалила опишимо, на не само ко суфи искалила опишимо, него ли тано хем ко суни искалила опишимо. Сар правено халифа, па ако диклем логично не мора исламско, олеско роланцу ингарела леджику имам Хусейни алейхиссалам. Ака вајтано имам Хусейни алейхиссалам. Од ова, баш дискутири бако денешно време, валлахи, шукарите дискутири налпес. Бизо сумња, валлахи шукарите дискутири налпес. Ама, џанеа дава куранско етикате со Аллах те бареке отала вакирла. Касо Аллах на мангела ту путинал, нашти ту путинален. Ја Мухаммед, лесте алейхим би мусайтир. Насјанту ленгоро, зашти нико те бдине управленде, но стоп те замаринелен, па верин. Соске манушеске, понекогаш хемо доказија да на недоволно. Не себеб, Аллах те бареке отала ко Кур'ани вакирла ки суратул Хаџ, котириану шофту аети. Хемна неоја ќа короле веќе о калби, ко грудија или ко колин. Ту џабе ко објасни ленге. Соске Мухаррем или о матеми оплакувајне. Кано забележимо ки историја, два нашти бришине, але ме вакириум таро почеток. Генерација хем генерација кавена кава дивек одбележинеле. О Језид ланетуллахи алейхи на постигнинѓа пири целте збришинел о мемори или о сеќавај на кој хлибети кој имам Хусин алейхиссалам. Напротив, у имам Хусин алейхиссалам денѓа јек калби пиро, која нава Аллахеске мавдисуно до 9 милионја калби одговори на леске лебейке ја Хусейн. И порака и цел имам Хусинески алейхиссалам тани достигними и победа лескири тано ден денес присутно. Ама кава друмо валлахи Севгил увековол мањина, дик историја. Шел хиляде хем повише тари страни езитескири. Ефтавар де шудујđe не само тари страни имам Хусинескири. Дик ко крајо свето скоро кога појавинал песо де шудујти имам Мехди алейхиссалам. Тришело де шутрин против са остала. Сомангајате халево. Ти кере аманети хлибете скоро, ти кере аманети пекамбере скоро, давајтано о Кур'ани хемо хлибете алейхиссалам. Навакерена бешија кава субханаллах, навакерена дервишија кава. Ehli sunneska mufesira he muhadisija objaснена кај едино начин
Mate razdelinjetu tarakava возвишимо дините no тикерето ко Кур'анием ко ehli beyti alejhimus salam. E pa na știi logično tu te mange hem ehli beyti hem manushen kola so mudar ehli beyti. Adeva protivi logika e manušeski. Mete mangav tut hem istovremeno te mudarav tut. Ili te mudarav ti reč haven. Soski trebala te halova i Kerbela na ne bitka muslimanja jahudije, muslimanja hristianja, na. Muslimanja. Imam Husein al-Islam ki Kerbela bila salatul wahsha ili salat pod opsada, namaz pod opsada kaldinova. Gjikot e kala Yazid lanatullahi alej naredinala tar Omer ibn Saad te napadinen Imam Husein skoro shatori ili otankot e so kaldinenas, gjikot e kaldinenas ne subhanallah. Po janaya men o khutbe Zeynepa kere ki palata Yazid eskiri. O hudbe imama Zeynul Abidin aleyhisselam ki palata Yazid eskiri. Koga kerala muezini taro Yazid lanatullahi alej kerala ezani. Avala ko momenti ko ki rečenica ashhadu anna Muhammeda Rasulullah. Imam Zeynul Abidin aleyhisselam ushtala ko prehem va kerala achov. Akava Muhammeda Rasulullah tano tiro papo ili miro papo. Imam Husein aleyhisselam pred te mudarenle I klola ki Kerbela hem vakirla be vakirla tu men na janena li me koisium mesium o chavo Muhammed skoro mesium o chavo Elias skoro Fatima koro e Hasan skoro phal o unuko taro Jafer ibn Tayar o unuko e Hamza skoro sar shay protiv mandete maren tu men ola janeli so vakiren ola vakirla wallahi janaya sa sebepi soto dat kerga amare da denge ki bitka na Bedr akava amen keraje. Imam Ali aleyhisselam kozom arabsko vojnikon mu dargja ki bitka na Bedr. Mushrikon. Ama I debata dajtani shujibuti samo kad bi janaya Sarte debatirina, sos că o debatiri bana destinula pe samo si krilem dui hadisi e hemi krilem te debatirina, na. Mangia to debata, ajde upravo. Vaja. Arče, sad prvo te amare dikutneske o Yunus koja su vakirala kako sve su isi jek muršem su nismejo jek džuli, akva prašenje to znači Yunus ka o šejh Güneri koliko i njom sati dokoliko i si tu šaj pa šaj to veoma rov gosti i da te znači ko objasnilo ševo o Güneri so sminala pem su nas sminala peko muslimska obredje. A da leske naka zamarina amare gostojarče. Nego arče, soka na kalea eteja, kova su etero ko Ali Imran Shalutrito, suretu Ali Imran Shalutrito eti, koto su vakilo o Allah, bismillah, I držate se cvrsto, site zajažete Allah. Ne razjedinujte se I setete se za blagodati Allahovi kod nas. I setete se kod bevte neprijatelji. On togaš gi objedini srcata vaši. Pota su blagoslov negov stanavte brakja I koga bevte na granica od ognenata bezbednost, bezdna, da izbavi od toga. Ete to je Allah ki objasnува ajtete svoji za da bidete upateni. Soga kera kale ajte. Pa kava eti manglum te vakeravle koga objasninju baš o Kur'ane mohlibeti, se opisu ohlibeti al-Islam, a kava objasninulale de kaitana o Kur'ani hem ola, lani o Kur'ani hem ohlibeti alaihimussalam. Hem a kava šajte dikhale ko tefsiri da taro Ibn Kesir koga neli o pejgamber al-Islam mukela sar nasledniku Imam Ali alaihissalam vakirala lafia, mukava tumen je duist kaposena bukja kola so aku I kergen tumen ki dende na nete razdelinen tumen nikogaš sađi kote na resena tumen mansar ki hauda kevser ili kopani kevser. Akava uži ili akava šelo tano najverodostojno sredstvo sartere seđi kodeval. Najverodostojno sredstvo ili najprimerno sredstvo sartere seđi ko kurbijet ili kopaši pe Allah skoro te bareke o ta'ala. Havajtano o Kur'ani je mohlibeti alaihimussalam. Dobro. Soga kera su surete al-Bekare duito sura šelu triandu štarto eti. Dobro. Kote su vakrila bismiljaj. Toj narod veke ičezna, ne mu pritpagja ona što si go spečali, a vi
ви припаѓа онаа што си го спечалите, а нема да бидете прашани за онаа што го работи. Со ќе река леалите. Окей, сега да вас шукар, само те акава ети шајте халовеле ко дуј различни начина се. Џанеа прво начин саратано. Стои си е пекамбере алейхиссалам и Ибрахиме алейхиссалам, адава Ибрахиме алейхиссалам хемле скоро народости, не хема дава накана. Куранја са нешто на потврдинала. Суннети или ачило Таро Ибрахиме алейхиссалам е пекамбере алейхиссалам о курбан байрам. Соске е пекамбере алейхиссалам на не ништо е курбан байрам е. Ние хаџеа. Ама палем Таро Ибрахиме алейхиссалам ачило. Адава дали кова пучле амен. Дали кова пушле лани адава народо. Аллах те бареке о теала проклетинала савке народо. Шајте ди како ја верада суре. Ки суратул Бекара например шоварде шудуто ети. Џанеа баше саве народи ја кирала пестафи. Христијаина, сабиција, византиција, хем евреја. Суиси тумен кале народон цар. Најси амен будбуќа. Со и најосновно бути со ленги да си не проповедимо теухид. А менге да тано проповедимо теухид. Те веруна кој е единствено девал. Хем те веруна кај осумда диве биз осумња ек дивека де сингевол. Ама акава народо тано умметие Мухаммед скоро алейхиссалату вассалам. Те диклем ко Тарик ет-Табери. Хем ко Хаким ал-Мустадрак. Соске баш акава ети употребинган ме кадафт иншаллах хадиси врс акава ети. Кето емин Џебраил алейхиссалам аввала хем вакерала е пейгамбер алейхиссалам я Мухаммед умметуке вакерала тиро уммети ка мударал тире Хусейн алейхиссалам тиро народо ка мударал тире Хусейн алейхиссалам. Адикая кој авер хадиси ко сахих Бухарем ко сахих Муслим кој пейгамбер алейхиссалам вакерала ко сунно диве кадикав група таро миро уммети Тарингаренарно зебани ке џеҳеннемес кирия кем кава керав вакалайтане мире мануша миро уммети вакала Мухаммед уна џане со керге палатуте. Пейгамбер алейхиссалам кој хадиси ко Бихарул Анвар адавайтано ehli beyte sura aleyhisselam olil vakirle Fatima ke ya Fatime o Allah o melekia hem o emin Cebraili hem sauvernikia prokletinena o dolenkola sokovem protivo Huseini aleyhisselam. As isiamen stavko Kur'an skojeti ka isiamen hem amenda pravo te prokletina Manushenkova sosine prokletata самото Allah te bareke ve taala. Hem nana ne to je pušlo, naprotiv kove pušlo. Soske tu sar ponašinjantu ili sar arakljano amaneti je pejgambere skoro aslam. Kul la asalukum ajran illa al-mawaddati fil qurba. Vakir ya Muhammed. Muhammed aleyhisselam kala narodava tu mendar ništa aver. Saso propovedinjum tu menge, saso kerjum tu menge. Ništa narodava tu mendar. Osven mewadda, ġaneso i mewadda tano o najbaro stepen ki arapsko terminologija bašolafi mangi pa, su značinila hem pod automatski sledi ba respektiri ba, su ske postojnila ašk, hub hem mewadda tano najkrajno stepen. Sarakana, palo meri be pejgamberesko islam imam Ali al-Islam mudardo. I Fatima salamullahi wa salavatullahi alaiha tharo kerla kor. Imam Hasan alaihi salam mudardo. İmam Hüseyin aleyhisselam mudardo, İmam Zeynul Abidin otroimo, İmam Muhammed al-Bakir otroimo, İmam Cafer al-Sadik otroimo, İmam Ali al-Rida otroimo, Ciko de şuyek imamitan otroimo. Hem poste kava kere sar sheha kava narodo, Muhammed eskorote mudara leskoro amaneti. Halilan man? Halilum to, ali ajde kira namen hari koalva pa nek, samo kako koristina pa nek 10 minuti vreme, ače? Ajde. Аме шундем и историјата не буд шукар. Добро, са прво, аменџане, пример, кога веќе ке било пелафитаро, нели ови не предвидимо о Хусейн алейхиссалам. Дека вршено пелеске, значи, кам ударен. Тамам. Ов свесно гело кам ударен, така, гер. Tamam, a de asta ni misi imam Hüseyin eskerali. Znači, ova glapa emisija ti završila te dalje. Tamam, adava sebebi sine so Allah te bareke otala naredingale ske adava te keral. Soske zala te dikel, te mukel primere narodoske. Te mukel primere javere generacije de kuveka postojno дуре различна друмија. Мада соли тврдинена дека та неко чачипа. Ојезителя нетуллахи алейхи тврдинела се дека та неко чачипа. Имам Хусейн алейхиссалам сине исто тврдинела дека та неко чачипа. А историја
e Kerbela kiri sikavela ko totalno način koji tano ko čečipa, a koji tano ko dajlalet. Soske na ne logično, ko abzi saro Hasan iso akirga. Jek manush cennetlija te mudaral ya vere manushe cennetlija. Koji jela ko cehennemi, koji jela ko cennet. Yeah, I get it. Пандеја ка ети само качитина, иншалла Allah ескренаве, хема далеја ка завршена абсолютни софтети. Сурето Бекар шел шовардешу јекто. Jekto. Качитина само. Шел шовардешу јекто ети. Додава накратко. Tako. Ајде, давајте едно баш о проклетување. Ајке канака векера. Качитина бисмин. Значи, сурето Ел Бекаре шелу шовардешу јекто аети. Jekto. Оние кои веруват и умрат, а неверници се врз сите нив ќе се раздеја проклетство Аллахово и проклетство од мелеките и од сите луѓе. اللهم لعن أول ظالم ظالم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك. يا ربي, prokletin saodolen kola sosine protiv pejgamberi, protiv Imam Alija, protiv Fatima, Hasani, Imam Husini. Taro prvođiko posledno, akja kao ništo poviše. Soske tiri dužnost ar muslimanita novete ove protiv odolema nušende kola sosine protiv tiro pejgamberi. A čimo pejgamberi al snava kerja Fatima bada'atul minni men rada'aha rada'ani. И Фатимата ни дело мандар кој холјан кергала, холјан кергаман автоматски о пекамбери на неле право те керо пестарлафи. Кур'ани ва керла тумаро пекамбери суратул неджем, тумаро пекамбери на керла пестар коркори клафи, само савала леско, био дова керла. Значи холјан е Фатима, холјан кере пекамбери. Холјан кере пекамбери, холјан кере Аллах ете бареке ва таала. Ем автоматски проклесва Аллах ескоретано упратуте. А давајте но. Добро, дали ако джола ква гере мангава тутар арче наказа береневани мупло наискрено пучава пресија мангава те жена месар манушкова со објективно хари дикела сакава агерсиум значи ме мангава и објектива мангава ми го дите хал мангава нешто како време бизо наверував около дерогири ватаро куранска етием редава верабуке сако нешто мене верувава саракадемцо канака пенам нешто Тамам Коте акале букекоро почета, коте у крају машкарко амаре верникја, ке дека почина, значи ти кера нешто, те мрзина, те увредина, мане си има исто јек те користина каја шанса да дека коволма, значи недела окова курко о ходжа о Америка и Керала Калестар о едепи ахляко ко ислам. Кото почета, кото крај. Калеско пред одговорине ка поздравинам ка селам керав сај пралем ка замолнам значи товен парламентарна ти керемпе која дава мате увреджинен дали ко сам почетак те доликунове ки ислам ке муслиманеске сар понашинова пестоско ахляко баша калеста си хем те напоменав са опрашања која сојта не повезиме е матемеа поликуинаото на вдие кој не осати значи кога мароше их гюнери а те што те поставине тумаре прашања и ошеих Гюнерика одговоренал, значи, тумаре прашање, сар сојтано повезимо о обредија, односно о редоследија, таро матем, хем сар требало те понашинамен ко матем. Далеске повикуњаот ме кој њосат и рад, значи, ове на мен цар гостија, ковен да те информириме. Тира на мен арчепана која кава пучива, кото почето, кото крајот, дали постојнала јек, дали нам ту за адва уединјење, те починавише која траша оти и керамен, Аллах е скоро това праља хем јеки кеа те мангате поштинаме. Кога керла песлафи котета на почеток, хем котета на крај, мека употребилам иншалла ду лафија. Јеките на куранско ети, хем јеките на слоган. О почетот ано икри бисми раббике лази халак. О крајот ано лебејкија имам Мехди. О почеток почминала тари мисија пекамберски реснам. А о крајот ано која чулате дел бејати колескоро аманети, тоа е дешудити имамески кога појави напис. Се тогашно време, тогашно диве кога дешудити имами ка појави напис. Ема кава нашти не гириналале никој. Валлахи нашти не гириналале никој, соске суние да потврдинена, дервишија да шие да потврдинена.
Дури Јеховина сведоки тврдина дека кога крајот светот скоро, кога е време скоро мора експасителите, ала двајта де шудит имам тари лозе хлибете скералиснам. Тогаш и тано крајот секова ек муслимани со каџалте дале бејати, имам ек диалислам на нете преминал сека скоро бејати. Себе писо нешто современо те манге хем те мрзине кесто мануши. А давај противи логика е манушес. Башо е единење Валлахи севгил на дженава дали прати неа мемо Хасани од туве која савко начин пристапингем која маре прајла хем суфие хем сунија мени сјамен сека сеа јек селамун алейкум бешиба хајбе пибе чај а мена не амена да женеа екстремно начин те комуницирање или те на субханаллах суско на пример на муклемање двосет мена добингум ни o Hasanesta mi tutar, znači meni privatno da kada šungevам муклемање душу жосет, така да ја бемо прав валда бдик њаварде шујек посто спојнена мено букја. А мен ко не саве букја на сложина мен, а мен њаварде шујек посто сложина мен. Најбитното на те сложина мен кај на неа верде Аллаху ко Мухамед алейхи салам скоро пекамбери. Валлахи ја дава керла мен муслимани хем прајла. Куллу муъминату лихван али сао муслиманата не прајла. Ама нажалост валлахи Адама мора да вакерав кај фуру един. Нашто истовремено те манге првотано противи логика е манушески. Те мангаве Хусини алейхиселам, сојтано унукај пекамбер скоро. Хем те мангаве јазите ланатуллахи алейхи ов мударала имам Хусина. Противи логика е манушески. На пример севгил тути ситу максами. Ме мангава тут, ама пало тиро мериба, мударава тире максами. Шајлите вакере дека мо манги пес према тутетано потполнето хем искрено? Па дека кана ако рачуна гјаре мударде пекамберескире како Амза и опростинела е лескер убицаске преминала ли тоа леске правко ислам? Башо вахши? Намо права, далајтане дај в хадисија дека опростинела башо вахши, соске вахши на мударала само е Хамза. А чолаки пири мисија сар Assassin's Creed хем платин убицата рихинда ланатуллахи алейха. И школа хрибет. Ескер ислам насикавала дека о пекамбер ислам опростинала е добро, а ще пучав. О Хамза алейхи салам, дали тано мануш дженнетлија? Аллаху алим. Спрема лескере дејла, со мислење сар логично стави. Спрема лескере дејла, бранинге пекамбере, а од ова кога со бранила од дини Аллах ескоро тано шехид. Најбаро степен, нели? Ов ки борба мерла ко джихад. Најбаро степен таро шехидлуту тано ко джихад. Ема кала манушата не дженнетлија. А гјар ка кера. Логичко да вас сотува керјан иншаллах валлака добине одговор коректутар. Ова шитано манушкова со мударала Хамза алейхиселам, нели? O Hamza tano cennetlija. Avalo vahši ko pejgamber al-Islam hem rodola lestar opros. Te pretpostavina de ko pejgamber al-Islam oprostinula lestar. A kava vahši tano manuškova so nakhavala piro vreme ko ibadeti hem tano istovremeno cennetlija. Šajlite vakire manje koja je tani i pouka koja so šajamente halova kajo Allah tebarek ve taala dozvolinala jek manuš te mudaral najšukar manuše paleste da te kerale cennetlija. А каде и си дуи могучности со против логика е манушески ритани валле. Не, иски букја кога со пекамбери да иако на пасунгјалеске некогаш опростингја джаманите опростинал. Ако да е хадисија со маргеле со паглодан далеске па родлајна опростленге таро Аллах малтретириба писли која со учарге со фрдинги упралесте пекамбери. Значи си повеќе Максиме лескере мерена, мануша најпаше лескере бијава керена, односно славинена керена, емретре да вера букја, пале оприминала на Христа, а далеските на познато пекамбери, милосно шај. На магате протачеко. Да, дикшумија коментари со пишиња кава али бериша ланатуллахи ва матеми вакиргимчике мора то јеки езити живдо. Јеки езити живдо. Предупредингјумле, па некпути ка замолнава Али Бериша. Хала бе. На туте предупрединеле. Имам Хусини предупредингја на шунгеле. Кој си емехем туте предупредина? Керенту мен кој е ка адва кова. Значи, сека скоро тревоте мукен. И едалеске ка замолнава. Па некпути ка замолнавле. Нека вешало прал, нека шунел, доколку налеске шукар слај.
Значи мекава намагате користинал са коса сим праляко ислам алеске коанав замолинавату прала али бериша, значи телевнера са около слично. Ти керамен коа дава коа со праликаните керамен гелафија кана ако нешто напасуваме ги два Пеѓумлето ке севѓотаро почеток. Увек вале ко секоја време. Јек Хусейни алисалам, јек Језити. О Хусейни кале време скоро тано дешудујт имами. Ама дикеја дека мора да постојне Језитија да кале време скере те бранинем педа да Језите. Кога со лескири баба субханаллах хало джигере Хамза скере ланатуллахи алейх. Аллах иншаллах неко простил сарнинги. Амин иншаллах. Арче, манге начула ништо бавер, да го прав. Тамам. Че вакерат ке со се калбеа, хем со се вилеа. Манге нама прво Аллахеске сопружинја манге кала могучностија тешајте байрара амаро джандипа. Кирава байраре сојтано ислямско, акава маро хоџа о имери често користи нела, вакирала сој барвалипа исламеско исламеско ројтано те шуне повеќе перспектива. Акава байраре, ако ту само јек правцо шуне, ту окај метлуко хем на нету, значи експоредот те кере исламско. Да ви те шајте дике очачите ислам. Тамам, доказија. Иншалла ја вера лајвија се месум туке достапно, вакерум ке сигурно Хасани да туке достапно ке кабирине иншалла ја вер тема. Амен адава нарави си амен хема адава требала нели према Курани ки суратул Бекаро шелу дешујекто хем доставинен тумаре доказија ко чачипа вакерена. Соске џабе ако вакере на месум ко чачипа дуј врске на не адава на нету ни се докази. Ајде. Значи ко секој случај Арче, и баро овсасто Аллах иншаллах нека наградину ту правнику пратуту прате фамилијате со адие сенсен со аспекшус прети дендан Аллах иншаллах нека наградинал сај праленда кола со адие сенсен кола со двенге време аменцар башаква софпети Аллах нека наградинал по рахметлуку нека му кила иншаллах са праленге кола со споделиндео видео ко пубаро број табитовен авдие хем ме само јек апел кадавџико сао праля дека кој не осети кола на два шајпа, значи панда подетално текува ко матемско спровидие са пролте спровидинаме са пролте помишнаме ко матеми, а да вакиламге кој не осети, значи пало дуј сакја или пало јек сати уше кјунери, ове на мен се гости и тумен шајте пучен тумаре прашење до купите на повезимите маја. Абдена сине, значи јек пучи баскери тема, која кава архименка кера туда е хасанескира вакергум, акаетани јек мултикулти програма, акатеа вена хем јековини сведоци, хем евангелистија, хем суние, хем дервишија, суфиско вероисповест, хем шије, значи са авенакате, хем сарнинге да ја просториот тешај нормално телентам. И ме сигурно сум дека коламен па на бута се кешуже програми, каму капра теме доказенца, ме одушавинаме етија доказија да керав сахи хадисија, значи акалестар ко кереа лафин на некајте наша. И онда сам шајта ме валате вакера, а далеске баро овсасто арше, каму кав тука да теше самаре декутне ја капоте. Валла. Меко крајун со кавакерав, Аллах табарик ва таала те наградинал сао долен кола со стине присутно таро лайф, кола со кој кратко осврт шунге историјата рекербеле, иначе од тајста иншаллах молина Аллах табарик ва таала пало намаз акшам, пало акшам намази нели те Одла кола со мангене кривете ислам те кувен ко Мухаррем хем секојдневно те керал пес меджлиси ако нави имам Хусейнески алейхиссалам со цел те добинал пес курбиет или опаши пе Аллах скоро те барек во таала истовремено мангавате селамин керав нели стари некола со споделинге видео хем те дави ек селами иншааллах сау доленге кола со тане тари страна езитескер ланатуллахи алейх اللهم لعن يزيد خامسة وعبيد الله بن زياد لعنة الله أبدا دائما.
Molina Allah tebareke ve teala koromane te prokletinala Yazidela anatullahi aleyhi ve asosinona rachateli basho ubis un imam Husinescu peygamberes kiru unukoskoro alayhi salam. Molina Allah tebareke ve teala te prokletinul sao dolenkola su učestvinge protiv imam Husin alayhi salam toven. Taro početno džiko krajno inshallah toven džiko sunno divela anetlimehem ko sunno divo peygamberes nam inshallah te kazninalem panda pobut. Selamun alaikum prhaltu kedam. Selam džiko same prhala dalitane sunije, dalitane sufije, dalitane dervişiye, dalitane şiye. Amen siem prhala. İnşallah sarinen hem yek mangi pa kedulamen mabisten davaydana o mangi pa imam Husin Eskur aleyhisselam. Allah neka nagradinotu, inshallah kale šuže lapenge. Mesela сај прален хем извинама која сај праленге околенге кола со значи пишингени се коментара чечаски али бери шејтано најверојатно кони со анав кола со наштите блокири навле кана директно катаре али не ка блокири навле вавертар веќе пишингумлески така да аки дикеа ме покушинавате манушенте ана некако којек шукар друмо али увеќе сиен постојнала нормално асаке мануша меби закојнама Nenge tu nenge. Ove sa Stepan Epути, sa su Sinsi na Mencar, arče tuke najšukar mu pomagala sa najšukar ko životu. To je samo kad je kamen inšallah. Amen ko ja ver prilike znači kad je kamen baro selam termopal o babe. Jitute. Alaikum salam wa rahmatullah. Alaikum salam. Alaikum salam. Ake gare. Znači goro pozdrav Điko Saoprelja. Ake. Jek buti trebalo te shvatina. Kad zamolnav samar dikutne. Znači, me samo jek apel šajte da дека си имаме само jek телевизија која со сарненге даја простора, а кате те истакни немпе хемте вакере. И требола да бока сабари поламен, аллајски конав, да бите мука, нели те керени јаве нада лафи, а менџанез према ко ајецка да, нели, ајетенцар кој кере алафио, Аллах та вакила кој кајти, дека ки крајка требола, значи, те мука сека скоро мислива и леске, амаро мислива мењи. Така да, надинама дека акава калале рамен ко обзир. Мангавато ми ги шукарат, каде каме, значи, кој njom сати пале, кој те сокола мен ошајпа, те дека хем те конфутирина обреденца кола со повезиме, значи со матем. Ка објаснувам ги ошекунери, со значилно матем кола обредијетани ко матемско, саритано матеми, саралоко матеми, соскио матеми, тано важно, значи, манушење кола со итане ко исламско вероисповест, хем ретреде ја верабуке, овен, значи, оприлика е кеса тески аменцар, кој исто број, така да кола ме ваша и пат, дека овен са сте ко шуже коментара, овен са сте со споделено видео, мангавато ми ги шукараки, Ему Allah inşallah rahmet eylesin ki ufratun dedi. Amin. Ще блокираме.